Vratili smo se u studio i to sa našom igrom da jesam, ne nisam ili nikad nisam. Ja postavljam pitanje, naravno naši gosti odgovaraju. U ovom slučaju danas Hule, naravno Fatmir Sulejmani i Zoran Brkić. Zorane, ti nemaš palicu, ali ćeš reći da jesam, ne nisam. Može? Razumio. Evo jedan test. Ja sam dobar u tenisu. Dobro, i zamolit ću vas samo da budete brzi sa odgovorima i to znači iskreni. Nemojte mi se razmišljati da jesam, ne nisam, reći mi da jesam. To je problem. Ako bude sekunda toga, ja ću reći da jesam. Sekunda znači od pitanja. Da se nađem u njoj, ja ću reći da jesam. Dobro. Evo, lagano jedno pitanje, da počnemo. Nikad nisam bio na nudističkoj plaži. Bio sam. Bio si, kad si bio? Svake godine idem. I? Šta si ti ljudima pokazao tamo? Zadovoljim oči, dušu. A jel se ti skineš? Da. Ja sam bio nekad davno, ali nije za priču. Pa dobro, mogao sam ja dići da, jesam u snu možda. Ja sam stvarno bio tamo gdje su ljudi hodali goli i sve se vidi. Ja sam razmišljao o tom, ali nije mi nešto furka zato što uglavnom starija raje tu ide, a mi to baš nije... I upravo je to bilo. Ja sam bio najmlađi, upravo je Fatmir. Kaže, slušajte sad jedno pitanje. Neće, tamo su staze pogužvane. Jest. Nikad nisam imao ponudu za seks od osobe istog pola. Ne daj Bože. Nisi imao ponudu nikad? Ne daj Bože. Fatmire, ti jesi? Pa meni stalno u inbox stižu takve ponude, zaista. Mislim, znaš i ti kako to ide. Čekaj da se odmakne malo. Ne, nismo mi nudili. Dobro. Kralju, ja sam okrenuo, tako da bježi. Pa ne znam gdje ću, ja ću bježi kod Zoke. Najbolje da idem uzazid. Zoka, ti? Desi se, svašta se dešava ljudi, ali eto, uglavnom blokiram. Slušaj me, ja na koncertu, da ispričam, u Des Moinesu i trebam da idem u dvoranu, znaš. Dolazi mi nešto, tad sam koristio Snapchat, poslije toga i nisam. Kaže mi neki lik kao, nije lik, nego neki profil, ne znam, ja ne piše ime i prezime, nego neki nickname, nemam pojma. Jesi u Des Moinesu? Ja rekao, da, jesam, večeras imam koncert, u hotelu si, rekao, da, jesam, u hotelu sam, djeci u biti, razumiješ, prije koncerta. I sljedeće što dolazi je slika, mačak se sliko iz šalje i kaže, mogu li ja kod tebe u hotel? Go, frajer nema ništa na sebi. I kao doći večeras na koncert. Da nije, mi se sad se izrazio. Ali ne, kako ja da odem na koncert siguran kraj takvog lika, razumiješ? Znate kako ja primjećujem ovo homoseksualce kad se pozdrave sa mnom? Nema ništa protiv Zoke, nije protiv Zoke. Daj mi ruku da se pozdravimo. Ne protiv Zoke. Daj mi ruku da se pozdravimo. Kad tu uzme on ovako, znaš, ovako... Jest, 100%. Guzicu uza zid. Bježi. 100%. Idemo dalje. Kaže, slušajte, nikad nisam bio u striptiz baru ili bilo koje žurci gdje su bile striptizete. Gdje ste bili? Pa, treba još jedna misle da sve napravim. Znači, nema gdje nisam. Jel? Nema gdje nisam. Čak ima jedna, ja ne znam kako se to kaže, baš tačno, u Njemačkoj me Jarani počastili, a mi to zovemo ono... Počastili. Počastili. Aj živli. Mi to zovemo idemo u... Počastili ga Jarani s zetama, ne. Mi to zovemo idemo u peškire. To ti je, znaš, uplatiš ulaznicu, stvari, oni su pivopije. I oni tamo idu, baš što Fatmir kaže, stari ljudi, oni to trebaju i meni se to baš izgadilo. I uđeš tamo i baden mantil ili peškir oko sebe i sve bazeni vani, sve golo oko tebe i smučiš se, Ali ovi moji Jarani, oni piju mnogo piva i sad ti ulaz ti je 50 €. Dobro, šta je uključeno u to? Uključeno znači švedski sto, da jedeš, da piješ koliko hoćeš ručak i piješ da hoćeš. I oni se nacigaju, ubiju se, bolan. I eto, i nagledaju se malo djevojaka, gledaš, ona pliva, potpuno gola. Mislim, to... Ne, ja sam bio ovim konkretnim striptiz barovima. Gdje daješ $1, $2, $3, $5? Pa vidi, ja sam generalno, ja jako volim žene, mislim, to ja sam stvarno, ne onaj obični, da kažem. A što ti misliš da mi ne volimo? Ne, nek se ja stvarno ljudi... To da se ogradi od ovoga, da nije taj. Zbog ovog pitanja prije, da. Nećeš dobiti nijedan poziv više, da znaš. I uglavnom, ja sam fanatik stvarno, ja sam zaista fanatik lijepih žena. Ja tako, pogotovo kad sam na turneji, ja u svakom gradu moram obići da vidim šta, kako. Aha.
Tako da, eto, to je to. To je ukratko. Imam u svom životu neki 30-40. Ja nisam fanatik, ali ja ne mogu da to izbjegnem jednostavno. Ja ne pokušavam, ja zaista letim. Ja isto i ne bi dođu same. Samo dođe. Dobro, naravno, ima i toga, ali mislim ima ovo svoju draž da se razumijemo, bar što se mene tiče. Ja bih volio. Stani malo, čekaj ga pitan, samo bio si u 30-40 striptease barova. Da. Ova je na visokom levelu. Pa dobro, s obzirom koliko ima godina, stvarno je mnogo. Je. Sramota. Nije ti to trebalo. Sramota. Još sad ide sad u Ameriku, to će biti još 30. Ja bih imao jednu stvar ispričati, to se desilo ovdje, znate do Bosne i Hercegovine ovdje negdje na ovim prostorima distrikta, bili su aktuelni barovi. Ja nisam bio, to ali su mi kolege pričale, prijatelji. 5 kilometara od nas. Da su doveli jednog starog čovjeka, od nekih, 60-70 godina. To Zoka nije bio. Pazi šta mu se desilo. I nađu mu stvaru, izaberi sebi djevojku, platili za njega i on je, kaže, ušao tamo sa njom u sobu, normalno, ona poslovno radi, bez obzira kakva je generacija u pitanju. I on je ušao i za 5 minuta istrčao. I sad oni na njega, šta je bola mi ti platili? Ovdje ima jedna uzrečica, prije se kukuruz ljuštio, ali organizovano. Znači, traktor dovezu na dvorište, pa se napravi ono sjelo, pa se sjedi nas 10-15 i ljuštiš ono i tako to išlo. Kad je on ušao unutra u bar i pogledao da je puna korpa tih higijenskih gumica, ono, ovako kipi, on je istrčao van i kaže, pa ljudi, kaže, ovdje su bile ljuštilje. Znaš, tačno, ovdje su bile ljuštilje. Odlično, nema šta. Jel možemo nastaviti dalje ili hoćete da malo pjevamo? Možemo, hajde. Može. Nemoj pjevanja, daj da pričamo. Nema veze, imamo još malo vremena. Kaže, nikad nisam završio na hitnoj jer sam bio previše pijan. Dobro, tu ste okej. Ja ne pijem. Slušajte, nikad nisam pričao loše o kolegi jer sam bio ljubomoran na njegov ili njen uspjeh. A da li su pričali, da ste čuli ono o vama da pričaju? Zoka, oni sve najgore pričaju. Ali to jest. A ti sve veći i popularni. Ozbiljno, znači u primitivnom sistemu, primitivnim društvima, primitivnoj estradi. Čim nisi ništa dobar si, svi te tapšu. Čim napraviš jedan korak gore, onaj najbolji gluk te prvo okrene. Danas je to mjerilo koliko vrijediš, kad te svi pljuju znači da si dobar, da si na dobrom putu. Za dobrim se konjem prašina diže. Nisi ti konj, Zoka, i ja sam, i za mene se diže prašina. A ja, pošto sam ljubitelj konja, znaš da ja to... Za koji kolega ili kolegicu si čuo da priča o tebi? Za sve. Bukvalno svi. Ime i prezime? Pa nemoj sad da imenujem, kad kažem svi. I neka me ne pozovu, imaju svi moj broj telefona. Neka kaže jesam ja ću jesi. Šta to? Fatmire, ti ime i prezime? Ne, ni ja ne brim. Uglavnom su to ovi mlađi. Daj Zoka, reci ti ime i prezime, koje od tebi priča? Redom, sve. Znaš, Zoka kaže, joj, šta je to ova Hule, kakav Hule, vidi kako ono snimio, odradio, čak na noću dan ima falša. Falš je ostavljen da bi zvali, kaže, pa vozi, Telekom je zaradio, hajde, ne kažem bukvalno, uzeo je mnogo para, Telekom jer su muzičari i kolege moje zvali jedni druge, idi poslušaj ono majke ti, znaš. A moj Donko, Dona, ovdje Brčak, namjerno to ostavio tako, jer ne. Ovo je reklama. Dobro, mislim, ko se razumije malo, ja generalno kako sam fanatik za ženama i striptease klubovima, tako sam i za muziku, da se razumijemo. Tu temu. Ne, moram da se nadovežem na ovo. I da kažem da u producentskom poslu, naravno, ja sam to čuo od ljudi zaista i u Americi kad sam bio u ozbiljnim producentima i upoznao sam jednog čovjeka koji je na Berkeleyu završio muzički inženjering. Imam prijatelja u Bihaću, Eldina Rekića, čiji je mentor bio Nikša Bratoš u Zagrebu, završio također muzički inženjering i kaže da je najpravilnije da se nikad, svi mi naravno kad snimamo imamo falševa, imamo pogrešnih tonova, ali se nikad 100% ne peglaju falševi, jer bi onda 100% ispeglan falš je autotune. Da. Ja moram tu nadovezati se. Ja vjerovatno falšam kad pričam. Čekaj, samo malo, imam dalje pitanja za ljudi. Mogu li pola minuta? Evo, 20 sekundi za Zoka. To sam ja. Pa ćemo se vratiti na žene i Fatmira. Moja generacija, 56. 7. 8. ne znam koja sam. Hule, kad su se snimale pjesme nekad. Šalim se. Nekad. Nije bilo ispravljena falša Fatmire. Uđeš u studio, izvoli, mikrofon, pjevaš, gitara, bubanj. Nema kompjutera, nije bilo kompjutera. Da. Tad
ovo što si ti pomenuo prije, bili su recenzenti, ljudi koji su preslušali pjesmu, ako nije dobra dikcija, ako nije bilo izgovor riječi kako treba, nisi mogao izdati pjesmu. Nećemo sad o pjesama, ja nisam... Tadi na trakama se nije moglo baš... Ja nisam izdavač. Najjaču dikciju ima Šerif Konjević. Ubjedljivo. Ali dikcija u pravom smislu. Sad ćemo pričati o Šerifu, sad ćemo o Šabanu. Ajmo nastaviti dalje s igrom. Pitanje sljedeće je... Ne možeš se smijeti i pjevati tužnu pjesmu. Pitanje sljedeće je, slušaj me, idemo dalje. Nikad nisam prevario ženu ili djevojku. Dobro? Ja, brate, gdje god imam šansu, ja uđem. Čekaj, ba, Deni, nemoj nas peglas okrenuti. Nemaš šta, pa ne, okej, ja sam iskren. Vidim, okrećeš nešto. Ne, čisto ne vidim vas. Tak vruće ti odjednom. On će se vaditi na nas dvojicu. Pa sigurno. Nije. Ja sam prije bio baš ono... Baraba. Mogli ja pustiti ovo sad? Možeš. Mislim da je vrijeme da pređu na sljedeće. Meni je supruga rekla, možeš držati samo minutu, nemoj duže. Mislim da nema čovjeka koji nije prevario ili u vezi ili u braku. Nemoj samo ti pričati. Ako nije, onda nije muškarac. Slažem. Imam jednu drugu teoriju. Kaže da bi brak bio uspješan, neko mora varat. A što to ne bi ja varao? Jer meni dolikuje i vjerski, pazi, i vjerski i prirodno i svakako da. Koji odgovor na pitanje ne mogu da vjerujem. A dobro, to je žrtvovanje. Ko će pa on? Pa mislim, to znaš li ti, Deni, šta je najveći sevap? To mi je rekao Efendija Cerić, meni lično. Najveći sevap je uputiti ženi kompliment i sve što posle toga slijedi. To je najveći sevap od Boga. Meni je rekao Hafiz da je grijeh ako osjetiš da te hoće, da te traži. Grijeh je izbjeći. A idem ja se misli, sad ću vratiti. To je podniženje za nju. Možda je to životna želja gena i ti to nisi učinio. Čekajte, vas dvojica, vi ste malo stariji ovako, pa ćemo to poslije emisije, može? Da ne bi o Efendijama i ostalim pričali. Ništa, ponije to ovu mezu ide. Ipak nije emisija sad za... Daj, Deni, ti zahvaš priču i izbjegavaš. Ne. Oprostit će tebi djevojka. Tebi će djevojka oprostiti. Ovo je tvoj posao. U svakom slučaju. Ja ću možda dobiti veliki minus, možda dođem u Austriju. Ne, pa ja sam... Meni sve kapije zaključane. Razvod braka na stolu i ti sad, vidiš koji ja rizik pravim, čovječ. Dragi Bože. Ja nađem pitanja koja će pogoditi, jel da? A mene nisam trebao. Svi znaju moj karakter. Idemo dalje, evo jedno lagano pitanje. Ajde. Nikad se nisam viđao s dvije djevojke u isto vrijeme. Lakše pitanje. Pa pazi, u isto vrijeme je nemoguće, ali ja sam sad jedna pa za sad druga. Pa je to. Je li to u tom kontestu? Ti, Fatmire, po tom pitanju, s obzirom da si fanatik što se tiče žena. Pa dešavalo se više puta. Mislim, dobro, sve ove stvari uglavnom su se dešavale nekako sam ja bio u srednjoj školi, razumiješ? Ja sam i tad se bavio muzikom, svirao, pa je to bilo nekako i popularno. Mislim, ne tako davno, ali sigurno. To i ja kažem. Ali pazi, ja mislim da ni Fatmir, ja nisam ja taj koji je crtice, znaš, živi za crtica u životu. Pa jeste, koliko je... Brojno stanje, nebitno, bitno da ti je lijepo i da se sa ispravnim... A da pitaj ga, jel on radi to? Pa nije on fanatik, ja vidim na njemu, ja nisam trebao progovoriti sa njim jednu riječ. Ja sam stvarno, sad kažem ozbiljno, ja kad sam na bini i kad prilazi osoba prema meni, muško, žensko, nebitno, ja znam decidno 90% s kojim namjerama. Da li je to kritika, da li će me napast, da li je ljubav. Da li želi nešto. Jednostavno, ja stvarno sam, ja ako da imam moć nekakvu, ljude procijenim jednostavno njihov karakter. Idemo dalje. Nemam šta pričati, ja njega vidim. Idemo dalje. Kaže, nikad nisam bio s djevojkom, a da poslije toga... Slušaj me, nikad nisam bio s djevojkom, a da je poslije toga nikad nisam vidio niti čuo. Znači imao sam samo jednom nešto s njom i to je to. Čekaj, da ponovim, molim te. Znači nikad nisam bio s djevojkom, a da poslije toga nikad nisam ni vidio ni čuo s njom. Znači imao sam ono one night stand i to je to. Znači samo jedna noć i to je to. Jedna noć i drugom dala. Vidi, u moje vrijeme su se bile grupe. Ule, svaka ti čast. Slušaj, gospodine. Čega, ko tebe pita Zoka za to? Pa mogu reći. Ajde, reći. Ajde, evo ti reket. Imamo još 5 minuta do kraja emisije, požurimo. Bile su neke djevojke u moje vrijeme. Dobro. Koje su išle večeras i nikad ih više nisam vidio. I tako svaku noć je bilo to.
Rock and roll. Da je rock and roll, da. A dobro, ti si rocker u duši, to se zna, nema šta. To njemu dolikuje. Nikada nisam probao marihuanu ili travu kako god. Ja sam kokain, a to se ne računa. Ja jesam pasivno. Ja jesam. Pasivno. Slušajte me, Ako ja ćeš jesam. me razumjeti. Ajde, može. Dozvoli mi, gostovao sam restoran Plaža kod Senaheda, davno je to bilo, prije 7-8 godina. Dobro. I bend koji je svirao tad. Ona je bio Sepere, negdje tamo u 23 prave pauzu, 15 minuta pauze, najavljuju gosta. Između ostalo, ja sam bio gost. I oni kad su sjeli u Sepere, ja sam već bio u Sepereju. I vidim ja da oni jedan drugom cigaretu daju. Ne znam da li sam tam konzumirao, pošto ja često Pa možda prestanem. si ti jednom. Pazi sad ovo. Povuko. Ja sam tu bio najgluplji. Čovjek koji je došao sa zapada, koji živi na zapadu, došao sam, tako reći, ovdje i ispao sam glup. Ja vidim, oni jednu te istu cigaretu uzimaju. I pjevači svi jedno. I ti isto. Ja sam jedno odradio, psihički, taj nastup. Došao sam kući, nisam mogao spavati. I kontam, jebot, ja sam se navukao od drugog Sepere i uzak prostor od njih. Majke mi, ja to pobjedam često. Ja čak ni pasivno nisam. Pazi, rade, hajde u to vrijeme za mizerne dnevnice, to treba to kupiti. Znaš, ja sam tako razmišljao o tome, jednostavno to je meni, ja sam, eto, držao sam lokal gdje čujem da to neko uzimo i ja se zgrozim, ne spavam zbog toga. Idemo dalje. I još 2 pitanja su ostavila. A nije onda stvar da neću. pijamo. Nije stvar da neću. Dobro, ja sam probao i rekao nije to za mene, imao sam neki onako tripove i to je to. Ne, ali bez zezanja, ja sam probao i rekao sam i sigurno da sam probao i šta, mislim ono... Valjda Draga ne gleda. Nema veze, ja sam iskren i to je to. Opravdaš ti jako, doca. Nego, idemo dalje. Kaže, s obzirom da se bližimo kraju naše emisije, pjevat ćemo još samo par trenutaka, 5 minuta ostalo do kraja. Nikad nisam pokupio djevojku sa nastupa i bio, imao s njom. Družili se. To nešto. Znači, nikada, slušajte, mogu ponovno da postavim pitanje. Nikad nisam bio na nastupu i... Pokupio djevojku i imao odnos sa njom. Poslije nastupa. Ne. Ma daj, svi smo, šta si rekao, Hule? Ne, nisam. Poslije nastupa. Da. Svi smo mi ko vukovi. I samo gledamo ovce kako da mi to pokupimo. Ja tebe razumijem potpuno, ali sad kako je postavljeno pitanje, možda sam ja već s tom djevojkom u vezi, možda jesam. Normalno sam se pokupio sa njim i otišao sam. Ne, računa si. Ali kad nisam imao nešto, evo, mogu ponovo da postavim. Pa za mene ta djevojka nije vrijedna. Ja hoću jednostavno da mi ne da. Pazi Zoka, mene iritira kad mi ne da. Jel me razumiješ sad? To je za mene. Bravo. Zašto koji odgovor? Hoću da se mučim. Hule. A to na prvo ja volim kad mi da. Ti voliš ove milostivne. Humanitarne. Ajde, prije zadnjeg pitanja. One ne daju kroz gaće, moraš gaće ovako u stranu pomjeriti. Te milostivne. Zoka, daj, molim te. Molim te, ostavi mikrofon, samo malo da zasviramo. Izvini, molim te, kad se emituje ova emisija? Ajde, molim vas, neće žena. Ja ću svoje ženi da bude... Ja ću svoje ženi da ide prošetati. Ne zbog žene, zbog mali djece, bolan. Koje vrijeme? Na večer ide u kasnu. Ne, prime time. Upravo to. Ajde, molim vas, Zoka, ajde samo kratko prije zadnjeg pitanja. Hoću da uzmeš Fatimire... Ne, Hule sad pjeva ili ko je bio zadnji pjevao? Daj nek Fatimir pjeva, ja sam se napio u televiziji. Nema veze, ajde, može. Ove stvari koje on pjeva, to je rijetkost. Nešto o djevojkama, pošto on fanatik za djevojke, daj nešto, ajde, za žene. Dobro, ali on je lijepe stvari. Može, naravno, to ja slušam kad putujem. Naravno, može. Da zaboravim ovu priču. Dušo moja, ja ne znam više koliko dugo ovdje stoji, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Dušo moja, i kada krene, tako bih rado da se vrati. Ti ne znaš da je pola mene ostalo s tobom, da te prati, ostalo s tobom, da te ljubi
kad budeš sama i bude zima, jer ja sam ona koji gubi i prije nego. I šta ima odlično. Evo nas pri kraju naše večerašnje emisije. Moji gosti su još uvijek Hule i Fatmir Sulejmani. A posljednje pitanje koje kaže ovako, oštro i pravo onako kako ne treba, tako to biva. U stvari ima dva pitanja. Prvo je, nikad se nisam izvukao kod policije od kazne jer su znali ko sam. Tipa ono, ja sam Hule i znači nemoj mi pisati tamo kaznu, ja sam Fatmir i to je to. Nisam se izvlačio, sami su to učinuli. Šta su rekli? A joj, izvini Hule što sam te ustavili. Dobro. Ako ne morate se izvinjavati, svaki puta stati. A je li istina, aj mi ispriča ono, je li istina za Merlina i kad pazi, vi znate da ja ne... To je meni jedno od najjačih fora ikad. Ali, je možeš da mi ispričaš to? Ispričat ću ti, ja sam prvo mislio da je to, ajde, vic, izmišljeno. I čak kontrareklama, meni jednostavno, čuj mene, porediti s Merlinom, ja sam mrva za Merlina. Dobro, hoćemo pazi, u ovom javnom životu i svakako. Međutim, jedan, ne mogu se sjetiti tačno imena, bili smo u Bihaću, snimali smo goši program za jednu televiziju. Ovaj momak, on je u Hayatu pobjedio. Denial. Ne, prije te sezone. Ajde, neki pjevač. Nebitno je, izvini kolega, on će se naći u ovoj priči. Gdje smo bili zajedno. I on mi to priča ponovo, ja po 100 puta to čujem. I kaže meni, Hule, ja sviram sa bendom od Merlina. Ja se družim sa njima. Svaki dan pijemo kafu, maltene. I to je istina. Znaš, kaže, kako Merlina zezaju? Kad pogodi termin negdje vani gore, molim te, kaže, ne znam kako ga oni zovu, ono, znaš, Milijumu, ne samo Merlin, nego nešto još. Merlinče. Kao taj bend. Molim te, kaže, provjeriti da nije Hule negdje u blizini. Majke mi. Pazi, ovo ja kažem da se desilo. A pazi, pa ustavio ga policajac koji sluša možda mene i neku izvornu grupu. Daj, molim te, neki ne znaju kako je bilo. Ajde. Šta kako je bilo? Ta priča. Pa jednostavno, to je bilo negdje dole ispred Prijedora, Sanskog mosta. Policija uslala Merlina. On je vjerovatno žurio negdje. Možda neću tačno ispričati jer ja to ovdje uđem da izađe. Pa kaže, žurim, ja se diram Merlin, kaže, da si Hule, čekaj, plaćaš kaznu. Znaš, ozbiljno, mislim, to je meni bilo kvarno. Dobro je. Čovjek možda obožava tebe, ali pa eto, i to je to. Pa ima nas ograničenih. Upravo tako. I na kraju, evo, posljednje to pitanje, nikad nisam u životu imao trojku, odnosno sa dvije djevojke. U isto vrijeme. Znači, tu. Ma nisam ja sposoban za to. Kako to? Jel te sramota? Fanatik za žene. Fanatik za žene. Jel vidiš ti? Čekaj, i ti odgovaraš na ta pitanja. Molim? Ti postavljaš pitanje i odgovaraš. Pa ja. Ma ko ti je dao pravo? Pa ja sam iskren čovjek. Pa ti si da pitaš nas, a ne mi tebe. Nema veze. Dobro, ajde. Ti Zoka. Nek ti bude. Samo da ga uzmem. Evo ti 3 reketa. Volio bi ja, ali moja generacija nije u tome. I to je to. Mi smo 1 na 1.